بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلي براي هيجا قلي تماشوانا إيشا بصحبتا ما أمي بعصا سرسالي بكن عيديا سرسالي ججنا سرسالي جي مسلمان را حكمي وي چيا جي كوهاتيا آكيا ام چبكن ده حقي وي دا ام دخوازن ايشا جوارا هن تشني مهم تشني كل لازمن ام بويجن هون جي قوهي خو بدني كي و جي هفدورا جي بيجن خدای تعالی جل جلاله دو قرآن عظیم الشأن دا دبیجا بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. خطاب خدي بالنبي وي بپیغمبری وي حضرت محمد رايا عليه الصلاة والسلام دبي ما تمام امورته امرته لسر شريعته آنية مشترى شريعته كي جراندية تمام امورته لغورا شريعتنا اجا بفن تابعي وي شريعته بفن تابعي وي شريعته نبن تابعي هواء وان كسيكو نزانن يعني كو غير مسلمانانا نبن تابعي وان جوي آيات هاني كريمة ام چفهم دكين گرك ام متابعتا شريعتا غرا شريعتا اسلامي بكن ام متابعتا غير مسلمانا نكن قليبرا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات مدينة منورة بشتي كو هجرت کرج مكي هات مدينة روجا سرسالي وياخد روجا عيدة كي دني بو أهل مدينة دليستن كيف دكرن پیغمبر صلاة خده لسربه پرسي گو او چه روجا وانا هاني چما كيف دكن گوتن يا رسول خده او ججنكي جاهليته يا بريا اسلامي جاهليته دا دوی روجه داش خورا دليستن كيف دكرن ايرو او روجه پیغمبر خده صلاة خده لسربه گو قد ابدل الله لكم عيدا خيرا منه گو خود تعالى جوارا ججنكي جوي ججنه بخير تر جوارا دقيش كر حتى خود تعالى دو ججن جوارا مشروع كرن عيديا قرباني عيديا رمضاني وخود تعالى وان عيديا جاهليت تمام ابطال كرن خودي عيديا جاهليت ججن جاهليت ابطال كر و دو سوان دا دو عيديا اسلامي جمرا مشروع كر جمرا آني قالي برا د عيد يا رمضان دا د عيد يا قربان دا امكارن بليزن كيفي بكن چونكي مشروع لغور اسلامينا حضرتي ابو بكر رازي بنا خده جي هبه چو مالا پیغمبر صلاة خده لسربه دو جارية شعرات بيجنش خلا دليزن ابو بكر هيرش بو عاجز بو گو مالا پیغمبر بویا مالا رقصه بویا مالا ساز پیغمبر علیه الصلاة والسلام گویا ابا بکر در جوان بقره گو ایرو عید یا میه براش خورا کیف بکن بلیزن اما که در عید یا قربان دا در عید یا رمضان دا امکارن کیف بکن امکارن بلیزن مشروع لگور دین منه اما عید جاهلیت عيديا سرسالي ججنا سرسالي و باشقا ججن دجي تمام وان رب ما ابطال کرنه
و یاساخ کرنه. د کتاب فقه دا کتاب شریعت دا ام دنهرن اکثر علماء دبیجن جشن جاهلیت حرامن. مروان تبریک بکه، مبارک بکه، مروان تقدیس بکه، مقدس بکه، مزن بدیره لگور دین ما ویا حرامه. حتی هنک عالم دبیجن اگر جبو تقدیس وی روژه به یعنی جشن جاهلیتیه و یکی مسلمان وی مقدس دکه، مزن دیره، قیمت دیکه دبیج دین درد کبه. هنگا جی گوتیه جدین در نکبه جی حرامه گناه قازنج دکه، گناه کار دبه. الیسا گلی برا جشن جاهلیت ام ترک بکن، ام جشن اسلام ام تبریک بکن، ام تقدیس بکن، ام قیمت بدنه که. گلی برا ام هنکی لورش خراب بفکرن خريستيان يهودي كافر قواديتية بهيستية كو جشن إسلامي تبريك بكن تقديس بكن مزن بديرن چونكي او نياري إسلامينا بشو برو دشخلن كو جشن ما إبطال بكن راكن دين ما خراب بكن هدف وان إسلامه او نياري إسلامينا. الیسا گلی برا چما ام جشنوان تبریک دکن، ام چما جشنوان ام مزند دیرن، ام جی غیرت بکن، ام جشنوان تبریک نکن، مقدس نکن، مزن ندیرن. گلی برا یک کارا بویجه جشن سرسال ولادت حضرت عیسی حضرت عیسی پیغمبر خدایه ام ایمان پیتینن. بلی راسته حضرت عیسی پیغمبر خدایه ام ایمان پیتینن لی بلی او جشن سرسالی لگور پیغمبر خدای نینه لگور حضرت عیسی نینه او حرکه او تشتی که جشن سرسالی دا چه دبن نلایق پیغمبر آیا نلایق حضرت عیسی آیا. دی جشن سرسال دا چتکن گلی برا میه و دخن عراق و دخن بقمار دلیزن جنومیر جریه بز دکن دکوین ناو هاو دشتی پیس خراب عیقری دین حضرت عیسی جی و نلگورا دین اسلامی جی الیس علاقاوی و حضرت عیسی بهفتونه گلی برا لگورا نفسا خو لگورا کیفا خو لگورا عقیده خوی باطل چه کرنه او جشن سرساله و غیر ویجی. گلی برا عراق به نص قرآن خود حرام کریه، قمار به نص قرآن خود حرام کریه، زرارا ویج دین مرا جو دنیا مرا جو بدن مرا هیا زرارا هر دوانجی. مثال کی اجوارا بویجم پیامبر علیه الصلاة والسلام و مثال آنی زمان اجتنب الخمر فإنه ام الخبائث دبی حفظا خو بکن جمیه جعراق دایکا تمام پیسلکایا. پیامبر علیه الصلاة والسلام و قصه جی پیراد بیجا مروه کی پیره که وی دعوت دکه با مالا خو دبی ورکا جبو شهادت دبی شاهد جبو دعوه مرا اف مرو دچه وی مال که دری کی در باست کنوی دری لسر دگرن دری دنیا در باست که ویجی دگرن حتی چند دریا در باست که دریا لی دقفلیرن ان داوی دچه دن هره پیره که کی پری خوشک پری دلال رونشتی الهیویاویه دچه باوی پیره که او پیره دوی دوزانی مجبو چه بات تکریه مگازی تکریه دوی جبو شهادت دوی ناحیرا نجبو شهادت
لفر سيد تشت البرتهنا ياتي بمرة رازي ياتي في ميه في عراقي وخي ياجي تي في زاروكي بكجي هنكي دي فكرة دي والله كشتن قتل زورة وزنياجي قناكي قرانة ازي هنكي ميه وخم هنكي عراقي ازي خو خلاص كم قرطة كي دو قرطة ودخا هشي ويدشا دوي هنكي دجي بدن من هنكي دجي ودخا دوي هنكي دجي بشترا هندي عقلي وتمامي دشا ايدي إراداوي نامينا رادبا زنياي جيدك و قتلي جيدك لسرفيا پیامبر دوي جا سلاوي خودي لسربا دوي اشتني بالخمرة حفظا خو بكن جمية جعراقي فإنه أم الخبائث مي دايكا تمام بيسلكايا قالي برا دا آيات قرآن دا خودي جل جلاله دبي عراق مي و قمار و چشيت قمار جي دا قرآن دا سايد که وانا تب عمل شيطان خوجي محافظة بكن قالي برا دا سرسال دا چشيت کی قمار هيا بلت دبرن بلت اي شانس اي سعودي دبي ازيش خورا بليتا كي ببرم ايك ب20 ورقة اي ب100 ورقة اي ب1000 ورقة وان بليتي سرسالي وان كاغتي سرسالي كاغتي شانس دبي جن افجي شكل كي قماري قلي برا قمار بنصا قرآن حرامه مال حرام فايدة ويتنا كارا ويتنا قلي برا بركتا ويتنا احتياجي مرو ناقدينا جامعه کی مروه کی تثبیت کریه 10 سالا araştırma kiriye, kontrol kiriye vane ku di cejna sersalê dan şaxsê wan lê xistine û bi milyûn û milyara perestên dine şaxsê wan derketiye ew insana di dunyayê da mutlû bûne xweşî dîtine rihetî dîtin zengîn bûn li gor tespîta wî merivî wan 10 sala her 10 insanê ku qazinc kirin û şaxsê wan derket bi wî pereyê mirad nekirin. Hinek ji wan dîn bûn, aqlê xwe avêtin, ew pere rast û çep bela kir heta xilas bû. Hinek ji wan qelb qirêzî derbas kirin, mirin. Hinek ji wana hişê wan nema îsraf kirin, dan tişt rê pîs da wî pereyê xilas kirin. Van 10 sala, van 10 insanê hanê yek ji wana bi wî pereyê mirad nekir, pê kêfxweşî nebû û pê rihetî nedît, ew pere tev winda bû, tev çû çunkî heram e, çunkî qumar e, çunkî zerara wê pir kara wê tune ye gelî bira. Ez wera qisekî bêjim, qisekî gelekî îbretli ye û gelekî têda ders jî heye gelî bira. Li ser vê hedîsa Peygamber ez vê qisê bêjim, Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje sebeqe dîrhemû 100,000 dîrhemîn. Dîrhemekî pêşî ji 100,000 dîrhem stendiye. Mervekî dîrhemî wî helal heye, perî wî helal e û 2 dîrhemî wî hene. Yekî dike sedeqe di riya Xwedê da dide, yekî jî ji xwe ra dihêle. Yek jî hene perî wî bi baran e, bi koman e, 100,000 dîrhem tê dan nizane ji ku daye. Weke vanê ku şaxsê wan lê dixin, perekî pir tê destê wan. Ew jî 100,000 dîrhemî wî, fayda wî qasê wî dîrhemekî tune. Pêxemberê Xwedê silavê Xwedê lê be, dibê wî dîrhemî ji wî 100,000 dîrhemî derbas kiriye. Binêrin dîrhemekî helal, perê helal be û meriv di rêya Xwedê da jî bide, fayda wî xêra wî pir e û meriv serf bike jî û di ihtiyacê xwe jî serf bike, wê têra meriv bike, wê meriv mutlû bike gelî bira. Qisa me jî ev e, yek
دچه حجه دمكي مكرمة دا دقراء توربكي دبينه توربكي زيره ودك توربكي زير حزار حفزير تدانه نفساوي جير دبيجا دبي في توربه زيران بفش خورا تو زنگين بوي خورا توي خاني بستيني تيج خورا كولا عبدا بستيني تيج خورا عردو آرازي بستيني تبوي زنگين انسان دو الهامتين قلبيوي يك الهام خيرية يك الهام شرية اگر الهام خيري زورا شري بفا نموتلو جيرا او انسان اهل سعادته الهام حتى قلبيوي اف مال نئتيا اف حرامه ده حرامي ده خير تنيا بركت تنيا جخورا حلال بدسي خو بخا وصا دقرات دنهد يك غازيد كدبيجا توربكي من وندا بيا قالو كي ديتيا كسي نديتيا چو بالي گو توربيتا چوا توربكي چوا بو گو يكي بوي شكلي گو چه تدابو گو ولا 1000 زير تدابو گو اشترا توربيتا توربي وي تسليمي خدي وي كر خدي زيرا رابو 30 زير درخستنش توربه خو و داوي مروي گو اشترا وي 30 زير هاني اوجي خلاط اشترا خلاطاتا 30 زير خو گرت و رابو چو جيه كو كولتين فروتاني بالا خداي كي كو كولكي قال لكي قنج قال لكي بأداب وي بفروشن قو حيرا اف بچيه قلت والله ب 30 زير قيمتاوي رابو 30 زير داوي كوليش خورا ستندو عالي كولكي قال لكي جهاتي قال لكي بأداب اخلاقي وبرخاش قال لكي ريحتي جديد ومدك الجموي ما بشترى او كولا دركتنا دمشن درن مبالا خداني دينا خداني كي سي سوار جوردا هاتن اي كولاج سيدي خراغو گويا سيدي من گوان هر سي سواري كتين گوانا هاني مروي باوي منن گو از كوري قرالي اي فاسيمة دولة مغرب گو از كوري قرالم اما از اسير كتم هاتم گرتم بوم كولا و باشي بوم نسيبه تا وانا قلكي زنگينن و تجي قلكي انسان كي قنجي از في توسيل تدكم ويبين من بستي نشتا اما كيمي 3000 زيرت من نديوان 3000 زير قو تمام وانا هاتن قوتن ام هاتن اف كوليتتي بفروشي قو بلي قو كا امي 6-7 زير بدنتا قلنا حيرام 6 زيري نادم وياو تب 30 زيري استنديا امي دقات بدنتا قلنا زيادة كرن بو كرن 20000 زير قو حيرا كيمي 3000 زير از نادم وانا طبي قرالة زيري وي برن بري وي برن او بيجن تشجي اوي كوري قرال ببن رابو 3000 زير دان في مسلماني و كوري قرال جيستندنو برن داري دا مدك زمانك درباس بو في مرويهاني شخورا عرض ستندن شخورا جي خباتي فكرن دكان فكرن اشتيوي هنا خباتشيوي هنا وزنگين بويا مشهور بو جيرا قوتن دوستو احبابي وي قو كا قيزا مروك زنگين هيا وقيزا كي دلالة وبأدب قنجة امشترا بخوازن ويجي قبول كرن رابو چون گو او قیزی جی باوی ویجی وفات کریه چون وی قیز که خستن و کاراوی کرن و سوار کرن آنین و بدوا باری جهیزی ویجی آنین دانین توربه کلوی دیقاتاوی کشاند گو اف چه توربه یا خانماوی گو ولا اف توربه گو 1000 زیر باوی من هبون لما کی وندا کربو يكي ديتبو وي 1000 زيري دا باوي من 30 زيرجي خلاط دايكي نهسد و 7 زيرجي تدامانا باوي مجي جمرا خلاط كريا هدية كريا دايا من رابو نهيد كو او نهسد و 7 زير تدانا ايا لاوكي گوج خانمي را گو والله او مروي كوان زيرا ديت و دا باوي تا او ازبوم
من بخبران نفسا خو نكر من حرام نخوار و باويتا سيزير خلاط دامن او بركتا وان سيزيرا از گیشتم في مقامي از گیشتم في رتبه من بوان زيرا كولكيستن او كولي هاني مو ب30,000 زير فروت و از بيزنگين بوم برينرن دوي قصة هاني دا چه قصة درسك هيا درسكي قنج هيا قالي برا مال حلال چه قص بركت ليا مرج خده بترسه چه قص فايدة ليا اجار امجي ججنا سرسالي اموان قماري واني كناف لي دانينا دبيجن شخص و سحود وياخد باشقا نافني دني لي داتينن ام بوانا نخابن قلي برا شريعتا غرا شريعتا اسلامي وان حرام كريه قلي برا اگر كو ام ديني خو محافظة بكن خدای تعالی وی حضور و خوشیجی بدمه اگر ام زاروکی خو لگور اسلامی یتشترمیش بکن و حلال بخفتن خدای تعالی وی برکت تیخ مال ما وی مال ما جی حلالی زیده جی بوه و وی برکت تاوی جی پر بوه پیامبر خدای صلاوی خدای لسر بد بی من تشبه بقوم فهو منهم او کسی که خو بزميشي قومكي بك خو وكا قومكي بك دبجوان وی گوتنا پیامبر گل کی گرانا گلی برا یکی کو عادتو او ججن کافرا بجیبینا خو بك وكا وان خو بشبهینا وان دبجوان گلی برا من تشبه بقوم فهو منهم إليس جرك أم خو نشبهين كافرا حتى د عبادت داجي پیامبر خود اسلام خود السربه دبيجه خالف اليهود والنصارى مخالفت يهودي والنصارى بكن حتى جاركي پیامبر خود تي مدينه دنهره يهودي مدينه روجي دگرن د پرسد و وانا چما روجي گرتنه ايرو دبي يا رسول خود ايرو روجا کو حضرت موسى جه فرعون خلاص بويا ده محرمه روجا کو حضرت موسى خودی وی خلاص کریا امری شکر خودی دکنم روجی دگرن پیغمبر صلی خودی سر گو نحن اولا بموسى گو ام دها اولاترن بو موسى ام نزیکری موسى نه از موسى ام بری هون او جی پیغمبر خودی ام جیج بو شکر خودی ام روجی بگرن اما و كلمة خوي كو مشهور جو خالف اليهود والنصارى مخالفة يهودي والنصارى بكن ايوان او روجا عاشورا روجي دقرن امي روجا كي بريا عاشورا يا روجا كي بشتي عاشورا جي امي بقرن ام وكا وناقرن ام مخالفة وان امي حركت بكن قلي برا متابعة يهودية دينا حراما متابعة خريستيانا دينا الجور شريعته حرامة إليس أمي شو متابعة وان بكن قلي برا أمي شو ججنا وان تبريق بكن أمي مزن بديرن قلي برا أو الجور الدين ما حرامة نلايق مسلمانا يا كو بقماري بليزن أو كاغتي شخص السحودا بكشينن فريق بوش بدن وياخد وي روجي حيوانا شرجي كن هندية شرجي كن قالي برا از خوازم تشتك دلي خدا جي جوار بويجم واني كو حوالي باتينا ايكو نياري اسلامينا ناوك جيل خدانينا حيوان سور ايكوش حيوانا حسدكن بر حيوانات كفن روجا عيد يا قرباني دا مسلمان حيوان شرجي دكن يرش دكن رادبن فيا قبول ناكن توب دبن دبيجي هن چوا حيوانات كجن هن قتل عام حيوانات كن دبي روجا هاني دا اويا هاني يالنشا لقارشي امر خدي رادبن
سرجي كرنا قربان أمر خدية ده حقيقة دا القارشي إسلامينا أما روجا عيد يا سرسالي دا ججنا خريستيانا دا بحزارة هندية شرجي دكن كس دنگي خناكا اگر هوالي وان تشتني نلقورا دلي وان بكن دقناكن اما مسلمان تشتني نلقورا دلي وان بكن او قبولناكن قارشي رادبن وتبكي نشان ددن خو عاجز دكن يا قلي برا هناكي امجي غيرت بكن امجي عادتي وان قبول نكن امجي القارشي دركبن ام لقورا اسلامي حركت بكن ايكو اسلامي خوشك ناز ناكن هاي وانج ديني اسلامي تنيا المرء عدو ما جهل حكمتك هي دبيجن مرذكو تشتك نزان با دبا نياري تشتين كوبي نزانه اسلامي ناز ناكن نزانه دبا نياري اسلامي او دوين قي دي اسلامي دا ليستك تنيا كيف زوج تنيا نوريا او حديثاكو دا اول صحبتا خدا ما باسكر ابو بكر الصديق راضي بنا خدا جهبه شو مالا پیامبر دحف جاريه لوي دريد ليستن شعر دقوتن درقسين ابو بكر الصديق عاجز بو پیامبر منعوي كر قو بهلا قو براش خرا بليزن كيف بكن قو اف ججنا ميا اليسا دي اسلام دا كيف كرنجي هيا مرو قصيدا جي بيجا كلاما جي بيجا مرو برا قصة دي دعوتا دا و دي ججنا دا طبي نقورا چرچوا شريعتا اسلامي با تشتي يا ساخو ممنوع تيدا تنبن تشتي كو شريعتي حرام كربا تنبن جائزة مرش خورا بالليزة اما ند ججنا كافرا دا دي ججنا مسلمانا دا و دروجه بخير دا مر كارش خورا بالليزة كيف شي بكا وصلى الله على سيدنا محمد.